whaatau nu ua iloa le pālota le atunu. Whai mai li pote o pitora tamai o le mata upu lea Samoa i whita ua ina, o le aso se fururua o Aperira i le tau mata le awhai ai le pālota, pei tai o lea whao Alfred na toi whaatua iai, ia o lea lau fola sia mai le pālemia le Vasanei, le aso tonu o le a whaatau nu wai. Wa whaia mai lea folfolanga i le mai a fola sia, o le tala whaatau o le tupe le nei vai aso, no winga lato e lima vai aso whaatau nu loa le whai ngā pālota Australia. Ta ua sa asia le pālemia le Kovana City i le so mo le mata upure le whai ngā pālota ma wha mautu mai ei noa le aso tolu o me ua ato whaina. E to rua nei tamaiti a onga la iti wa manu nua tinga ina ina ua lawe vei se ta wale i whafuane o le St. Edmunds College i Canberra i le tai awana le la. Whai mai leo leo le ta wale le Holden Commodore na ngau ia mai Queen Bean na lawe vei ai isi ta wale ai wha ai u le lawe veo nei tamaiti e to rua te o le iwa i le tai au. Whamtaranga leo leo uta ua ina ai e le itu i le teimi na lawe vei ai tamaiti ai wha o peo nalu mai una toe la vei ai i whafuane o se malu malu i manuka. Ta ua mai e leo leo e na o le ave ta vale sa iei tono le ta vale ma ua ilalu nei o le wa inga leo leo. Ono tau wha mautura tūnanga sa o na tupu, ma alo iei pē leo leo le no whanga na tupu ai le wha lawe ma wha atala noa nisi na mori mawina ngā ioi ngā lea li ave ta vale. O wha maonia fo e to o rua ua ave le wharamai i manu anga ti ngā ina. O Mount Druitt e sini na tupu ai se wha lawe le po na po wa wha ilo mai e leo leo na maua atu ai se li e lima se furufitu tau sanga na savari le ala tele o iei manu anga tū ngā. Whai mai sa ia si i atu se tamaititi e tasi le tau sanga i lea taimi na tupu ai le whaalawe. Na whai iei tong whitinga paramedics pei tai na maniwa i lawa i lea no fuanga. O ri patia le 9 News o se taimi muri ane na o atu ai fo i se tasi e li e talutun wina o le tamale o le tamaititi o lo ta ua na mata upu. Tau nu watu ma le tamaititi le wharema i Mount Druitt, ma toe ave nei le wharema i o tamaiti i se tūlanga ti ngā ina. Whai mai le ripote le ave ta avale nao fie le whaalawe lea, e tolu se furu fitu tau sanga ma o se tamai tai. Na ave fo i le wharema i whai ai sia ki masani, ma o lo whanga solo i lea solo su e ngā leo i lea whaalawe, ma talo sanga ina ni se si la fie ni whaamataranga i a whesota iane. E leo ta ua mai le ripoti po le ale sotanga, o le ua maniu ma le tamaititi. Ua tu ina mai ele ofisa wa ai tau au se tāria se lapata inga o sea wha e ono a awhia i le tu i mātu o Western Australia po Australia i se sifo i le poana nei. Wai mai o le teimi nei o lo wha mawina o se tropical low o se vaenga vai o winga o le tau ma lo anga i mariane i le tu i se sae pe ama le 5 kilomita i le tu la. O lo oanga atu mo le whae tu o Kimberley, pa pia Mitchell Plateau, ma Big Old Bay. O le poa nā nei ma le whaasaro atu a tae au o li putio le a whaatupula i aile malosi, ma le a whaalongo ina fo i a whianga i whae tu e pea na lapta ia. Lo fautua ina le iei o timunga mamafa, ma ono iei vaenga e a whia i lo longa whaafosei. Whai mai le vae tau e ono tu e whae titia le malosi o ia winga lo wao le tau, i le whaasaro atu i le aso saa. Wa mori e whasi o te tangata se ri ina ua maua se tamai tai ua maliu i tua whale o se whale me le pone e pei ona ta ua i le ala taiva. Whai mai o le te o le iwa i le tau ana nafi na wala wane i le whesosoani whapawave i se tua atu si Redford Close i Werribee ma maua atu i le tamai tai e whasa fururua tau sanga ua maliu a iai manu anga e fōringa na tatui e se tasi se iturou. E tolu sa fururua tau sanga o se ri i mai Werribee lava, wa pua ina mai lea no fuanga, ma mōri ai e leo leo i le whasioti tangata, ma o le soe tura i ai le whaamsinonga. E leo i eisa tasi o sa i leo leo i le nei whaalawe mō le temi nei, a wa whaamaria e maasani la ua lo o a fia, ma lo tau fia e leo leo le whaelo ina o le ua mariu se ia mai alongo ina a inga. O lo whaataria la ma seisi di poti la tamai lea whaalawe i le so. O tala nā le radio Samoa mai Australia mō le nei fo yaso, ia manuia tere lava le whae unga le vai yaso le tātou o tunu, ia manuia fo i lava singa o te toi o le nei yaso, whaasoi foi. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. This is ASB Polyfest. There's passion like you've never seen, power like you've never seen, and connection like you've never seen. All supported by ASB, celebrating 50 years of ASB Polyfest.
Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental, ai e iai e inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le vao le se furulua i le se furuvalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo e whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 575 Great South Road, Manukau pe bala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matuipui o le whana witi, o tuipui le COVID Faiva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Tasilima i Fatolu Amo. Radio Samoa. Samoa, le nuhu o te nofo ai. Me whaapewhea, na ngalo atu oi le vai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. O solela, susulu mai, ma o mana tua ai. Lau Samoa, le nuhu o te nofo ai. E whaapewhea, na ngalo atu oi le vai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. Lo fai la Samoa matalasi. Hangi mai se Se ala na angi mai o se matangi se momoli atu ai o maalofa ma le fionga le satini ia te oe la Samoa. E pele i le loto ma le anganga. O le ua fitu minute ua te aile tu live fa ma ua tawalunga atu ai fo i le au nanga ma le tutua a le tofa ia fongamua. Ia po le ftelinga fo ia se Manu Francis Ioane. Sa o whaafitai le tua i lo walofa mlo wanga le lei, o le fo o tātu troe lau lua fesila whai. I lau mea lofa o le ola. Ia whapea fo i le malosi, ia maise o le pui puinga, saunga le mu ua mawhai o na tātu troe whapene iai lu mo le nuu, ai le o tua o le nuu. Whapena fōi o na tātou wheiloa i pu'e o manu ai le o pu'e o mala. Tele tala i manu ai titi i mala ma mea whainga tā. Ai se a. O no le lofa tau muli o le atua i a te oe maa uma i tātou uma. Lea ua tātou wheiloa i ai. Ia, i le anga le lei o le tātou tapa au sili. Ma ua fusi ai i le whau o malo i le lofa o le atua. Le atua o le wha maoni. Le tua fo e le tau i masui. Ai tau muli lo na alofa. Ma tele ngese. Lona to sa ya oe lele malele. Ya tātou wheiloa i fo i le ata ma le fifia. E oi ina o langona le leo i rama. Ono o le asia si mai. Ia ma le wala au pa ia fo i le atua lo ua ufitia ai a inga o maafutanga o i kalesia o nuu ma whaala puputonga. Ia matutonu o tātou loto i whale. Ia ai tātou te tatalo mo i la tau o lo ua maafutia ma moa le loi mata malingi ma le loi fonga pa u. Ia ono o le wala au o le atua o ia e pule whaito tas. O le mua i le fuatia o le tau e velo i le manoa.
o le tia fo'i e le se ua. O le maa e tongi whatotō i le moana, o le tā e le apoia. O le pulufana fo'i e le alofia. E whai le moto, whai le pula. Ai whata whea fo'i pulu i le vai. Talo whai i le loi mata malingi o lo whea ngaima le loto momoi o lo o whea ngaima lo tātou atunu. Ia e mai se fo'i tutono a inga. Ia, mātou te asuatu vai mālua po. E ngai leo se mātou loto, leo se tō whā i nā. A o le pule whaito o tasi a le atua. Ia tātou māli lia i ai. E lea i seisi e tū ma te te e le whina ngalo whaito o tasi o le atua. Nā o na tātou le ngona ai o le nganga wha maulano. Ia ma le loto te talo ina ia maua le maha whanwhana. O le pai atu o le nganga pa ia ma le nganga o le atua. E fusi ai ma opo mai i lato o loo maua ia whaanoa noanga. Whatalofa i le tawhatolu o le tātou vādu nofo. Ia, a wapa ia ma mamalu wha le malo, pa ia foi ma mamalu wha le atunu. O loo li po iai, tama ma ainga, ainga foi ma tama. Ia e te nane foi le usonga, ia tu muma pule o i tu au ma la taua. Ainga i le tai ma le waa au fonti o tama foi ale manua tele ma toto o le whale ula sa ole ma sa leo mua ma le lau niu na sa lua. Ia, sua ma vai whanua fo ma i tulangi. Ia, ai wha pia fo i le la au na amotasi le whale tau itu ma le whale tau tangata. E pui pui. I le whale anga fulu. Ia, e mwese fo i le nofo a ma pui a te oe tu mua le motu. Pata alo fatu. Alo le soifu manuia le atou o savea. Leurua i ali i se yuli so alo le nei Al Harrington le vea. Ia lea whaua o mai le sāwholau. O tuta le sāwholau o le fionga le li malu le malo, le sunga le li sātini tumanu vao. Siki a siu o se nganga fifie pe o na utou masani ai. Ia se whareile o vai asu te tasi. Ia o oe ma le tūlafono. La le tāua le tūlafono. Ia pui puia oe. Pui puia foi tātou uma. Mai winga pa ma mea leanga e whai e iskanga ka iskanga. E ia lana whapea na tia ia onga ia le fionga e li malu le malo. A le mea tau, o le wawa ia tu suru o le tino. Ua to ai tau nuu mai whanua, ia ma o lo o maua lo na malosi. Malona soifua lau le lei. Whatalofa foi te mamtina mātua le tunu. Alo le soifua mnuia, ai mai se foi o le au whingaruenga tutofi fata feite o langa e fia. Ia, ma alo foi te talo, ma alo le tāpua i mai i Faiva. Ina ua Gagaifo, tiute ma Faiva o Samoa. I le nei fo i a sfaleile, wika whiwhi, ua sfaleile le mea. Talo foi lau fionga li manu le malo, sunga le li sa tini tuman wau. Soifua mnuia lau fionga sa vea, ia, po lau fionga pestala nei tu lau le fiafi. Ia, ia fu le tele tununga e via le tua ono le lofa ma le anga lei. Ia, ua maua fu il pai lasi le tātua tunu. Ia, le soifua lau le lei. Ia, nei fu i tu lau le aso ma le niva yaso. Ia, te tonu fu i leo umana e paune pailangola ne fiafi. Ia, la tama e tasi tu solo. Ngalo, whawhelo inga le tātua tunu. Ia, whawhtei fu le tua lo o. Mai pesu lo tino lo molo se fu lau leo le malo si fu i o wale tātua le tātua tunu. Malo le tawatai, malo fu i le... a tau tua tunu ule nei vai aso. Sa ua le basa e alumalanga. Ia lela ua to ai tau nuu mai. Ia, ma lolo malanga manuia. O te lo foi tele ia tutuangia whaale ofisa ma le whaale malo. Ia, ai, o le lau mua Wellington le sa ia. Ia, ana pena tano foi lau fionga na nitura la fiafi le sa fat se tu Wellington e nisi foi o fontanga foi ma nisi foi o feilo inga foi ia ono o le nganga mo nunga la o le ia ile o nisi o vaenga e sa una fa le ia o nanga le nei tunu ia ma to feilo foi ma nisi foi o tato tunu i Samoa ia sa usi time yo mun mai po lisi ia ka lu po lisi lua le tolu vai aso ona fa ai loa leo nisi o vaenga o nei fontanga sa fianga ia ai we foi ala foi nga fer e de incupe o ngan winga ala yanga winga le fer le foi ia ai o le fa after ile tu ona isil tau o fontanga le ma to fa tasia tu ia e fa felo e tu foi de o malanga mertatu tu tonu le o tu taliu
e fionga pari i John Time langi fa pe foi i la fionga lo au malanga na mato feilo le o to e taliu i fanua ia ai ele tali tununga ia wo mono fa tu langa nisi o vaenga o lo mana o mia e tunu elua a wala versa ngole mu alum fana ia serta o le fontanga ni va ia sole na mato tala no ai fa fisoa sau se taimi mun mai pea o mona tu fatasia le li potile ana mato tala noina e ona fa la wiloa la we telele le tunu mona la to silafia ai pe o lisi le vaenga o lo tele e fa fita uli sa be mal fa fonga le tunu Madi. o fa fita uli i le vaita maina o alo mafana mai le tatu o tunu mai Samoa i New Zealand nei ia o lisi fa lana vanga mai kalkalango ai fu ile ia lo le tatu o tunu ai a te tau, o vaenga ele te tau ona solina o tu la fono, o vaenga o loo mōlia i pēr le tātou tunu le teimina nei. Ia e meise fo i whanau o loo mawhai ona vai tama mai, ma ainga fo i o loo a fia. A whaisi pisi ar vaso. Ia woi loo fo i sinfia fo i sa vema whafonga le tunu. E le wha pēr lu langa luenga, en mele ngā luenga, e kia isi ngā luenga, le i wha solo lava, pawalo le vaenga sa iei. Ia so onina i vai aso i lua tātou te loo mafuta. Ona ua fai asi pisi o le mtanga luenga. Tele i o whawhitau le olo i mtanga luenga te minni. O whawhitau ni masani, ai o whatuputupu la ia. O li si vaenga olo i, o whawhitau ni masani, ia ai o fai asi onga. Sa a makaula i kiki ape wa matau na whaau na sisi. Ia manisi whai o vaenga o unanga la vai le tunu, ai ave whorni tu la mule tu whaftai le tunu. O na e ma whai o na whaatino na ngā luenga. Pe a whai wala au mai le tunu. Matala no mai, malipo ti mai, matala ma fesilingi nisi o vaenga. O ile ala o na o ngā le o nanga. Ele i fui se me pole le tunu, pola ke me wala au mai ei, pawale ia e wha maru ruatu. Le anga i ele tai me wala au mai ei. E laki pe a mo, sabia. O nisi o tato tunu, o lo bumonia. Na i tato tunu wala au mai whalwa vea. Ia e sa tani le bar telefoni ni se la tonu mala mai le tin peta yo ia wole la ngona ai to e fa fo i to vala to e fa fo i to la vala mana tu fo ta tu numero ma sani u ma fa ilo atu e te mo na e fa so tai ia e te le vala me ni se vanga e fa tai fo le tunu no la mana ia fo la bona e ta tu tunu ai a fa pe vala watu au se me ua onga tele a ole mo se avano e tala do tu ai lo fiong le li satini vili lo le iva tastas kaskasia tastas ole esse le vavi bala aule numero le ai mun muliane tato felo te bala mai be ni vaenga mana tua e tele lava vaenga le mala mai le tunu le stem Billy Lan kanga luenga le si o tu tam fai for fa fita u te media. Ia tato tu tala no mun mulie le mo ni se fa tuanga mani se va ngai fie ma mana ma tato tu. Ai mai se la pa fa pe o se fa fita u le ngonga manu ai se tasi ma fia ai lona so i fo ma e se le ta u le va inga le e mai se la va tonu la va io va inga. Ia mai se te mire nei. O lo fa sito te lo le au ta fa o i farkala. Vaenga fa pena o tonu ainga tonu e kalesia so fa la vea just il tatu no me ia e mo fa por kalame mo fa ko kure ya me ki o nga lo ya ia mai le ngata fo le na o lo e fo le sinu mera e ta o le help po le health line ma san ia no tu ina tu mai tango e tu si fa le ma fa pi ilo ile fo ile pusa isa por sembe fe mo fio no tau ilo vai ole oval selau ono tasi ono oval selau ono tasi ono la usini le tatele se inisio mata opo ole wa vai atu sui a to lava ia le tulanga o yai tu la fono ole fato wina ole ava malos ile tunu watua ole o fatu langa e tā lo leiva po le kuata leiva ta puni umaloa ia liquor outlets ma nei fo le mena tata ia le vaenga le wa mana tua fo nei ele mana tu le tu po la se mafuanga e malifa fo ile situ ona le puipui ngol saunga le mu la tu ona pisinisi nei
ram rates po ila tole o faia so ringa tu la fono le o le robbery e kai fo le iwa tu lot fa fonga la tu o mo ko pung sa o lo na winga ia mo sa unga le mu ila tu ava ve ka pungi o le kaule fa nga ni se fa fita e ia fa fita o le fa le nga ino fa le lo ni a le vaenga pito silin tau o le fa sa o ino le soifua ka lo le iwa o ka nga ka ye o la tu ainga tu lo a o mai le la unga mun muriangi na o le oloa ai le fa inga le soifua mana tu fo ta tu farkala pulo o to ka lo le ko o santo e fa tau ina se va malos o lona winga o le fautuanga lava i e tātou wharkalapu e tamari o le atunu o lo ona whale nei e te taua o na usta i e inga o lo i e whaatau ina o le awa malusi mana tua e leo le au ekinga o ngau ilia i le tupi a wai ma whai o ngai ingura o wari i o koe whaakau se pusa i sisi vaenga a whai o le a e le usta i ar tū lafono e ono tapuni e mfasala ina i o tu lafon e se la taua o le sina vavaenga taua de vaenga de o le ava malusi o lo i aino foanga faitele e tapu i le tau mafaina o le ava malusi tatou no foanga fatau shopping centers o paka fo i le malo sila ko mua a faielo i se a ko se fang o ye mal e kisi o lona winga ia e te tauna e si aki e le kanso pe whatanga. Ona i ere vaenga. O isi, wakare pe le aloka ko whairuilu. Lika ban areas. Mana tua lusera limas fulu sala. Mana i te. Lusera limas fulu sala. Pe a whailea. E maho o mtanga luenga lolo. E tau ma whaava ino whanga i e whaasainai. To te leo te mali i o le tunu. Ia ma i lato o whaia le sotu la fono le o kau ma for piru mo ka ko TAP tulo o le upo moni alanga lo tupu te mina mi se lava o tara ia o tau o mangele o la ula fautuanga molo o esa onga le mu ma o wone esa isa i fa mon moli i le tau na tau ma faina se ava malos i lumo fale nei mana tua e iei nisi o no fuanga i whaatanga i tutunu ai safa fu ono no winga tau mafala va malo si tutonu pe afa lo fatanga ina ai le ma fe ne tau ma fa nei lungo la wala awai ono la bele vei o tu la fu o vai nga pito silien tau o vai ma fa no vo le ka ke misi lo fa ele telo la to sa akile mtanga luenga ia le aba malo si fa fu pe ale ustai afa yakuloa ia se fautuanga tula i ma kaulonga ustai mana tua voila e le mwhenga anu ma tau mawhalo o malo si lungo tātou no o le ngata rau wala, o pasi. Ia pasi, ia. Taxis. E le tau na whai e le vai, a wai te le le avano e o no whasala ina i tātou. Lusi rau ni masfuru. O se kupekele. O lo na winga la. E ser ka ora pusa lus fulfa. A luaku marsala lusi rau ni masfuru. O whai alaska un ka ora pusa pia i lepo. Ai te le fu le avano. E ave e se ina i mtanga luenga leo masa ati fafoi e le ave marusi. Mai le ngata le nda le ngata i le sa ati fo le me inu na ro le marusi mo tupe va. Ia te ia wa confiscate mo lauta vale pe fa pe te ua fa se random test i na o mai loi o lai. Ia wa fa suava. Ke le ka ko poloka. O le e fai lau whamtalanga sa vea fa per fa funga le tunu se ka ke aka hui le mali o tai awa so sa fai polo ka le pua ka lakalas la inga mo kakava le au ka whanau sa bani mana tua e iai le vai panoni sila leo wangu nui le na fai ai ia alcohol test polo ka leo se furu wafi i la tau sa tau fia ma feura le palungi e ka umai ai o se numero tele. Se furu afe. E leo se furu afe le fa penga bo o nga umadai. Se furu afe la to le sa fe ula le palungi le po le masingi le mtanga luenga lo no winga fa matana mai e vainga le failo mai ai. O lo faia po local mtanga luenga lo se no fanga. Ai o ke vidi mai ke wa ke ka wa ko ke sa ya ma dia la ta wo ma so na te nei. Ja, weil er leva le toi foi se poloka Avondale. O so o lava ia poloka. O le vera te ata e fia. O le fa le tu. O molto si o le tu la fo. O lo avel ta vale male mala le lei, lo iai malau telefon malau leisene
o lo le lei pepa o le tāpale. There's no need to worry at all. Sa o le so no. Le ai ma se manatu e tau fefe ai pe popole pe a. E nei fo se me ke arisi ai ngare afe kua kolo. Ke awa e afe ku mai fuai. O mea ngai ka o le trespass. O le vaenga pito si dina tau. Mana tua. A fai ato o toa le lei o lousa. Le lei pepa, le lei mea uma, le aini vaenga wha o popo e le tau na wha o popo i lalo tu la fono. Le lei malou la i sengi. Ai a e kaungo fiel ava marus. Mai mau a koa. Mai mau a toa la walte. Olo na winga. E te tau na lei uma vaenga ia. Ia, ma le lei mara ava ka ava le usta ia vaenga o tu la fono la vai e tuno ni. Ma lia la whaftai. I lea fo i timba inga ma le lapta inga tate tu i nātu. Pea lava pea a whafonga mai la o tau nā le inu il mele. E iei le saini le nae. E sā i le pia. A whamasanga mo to umana. Mange. Au i ngoe ngā pai ingo makaia. Whata tau a mō mo to la mepa. O to wharongorongo mai. Whalana i pupu mo to umana. Ia o to sisel le. Ele whape o to ia o to. O langa o le nuu oli. O ta o le nuu oli i aukilani sifo. La tali e mai matapua i mai ia ai vela ko le dido sa vea fa makalangi ka ko me fa faktu le ai lawa mai na le fatananga ia tato o le no oli e va ai le paka ai le ongi ngunga le paka ai lo ngo fo ku le papie ko ngo fangu fo i le lo aku fo ringa o le si vai nga taua mo si de fiela tu no o lo fanga solo pe tato por kala me kalisia mo nisi fo io fataltana noanga o nisi fo io vaenga mo le sila fia faftai fo le tato kalisia sunga fa fenga nga fa pele kalisia Greenland Baptist Church len fa ye el por kala me version tin vertuni manatua o por kala me yel mtanga lo nga lo ele se kon ai o le kaimi voilia e mau ai le ava noa e societas e mawhai o le whesilingi e mtanga luenga leo matali na inisi o whesili wha mamalama inisi o le vaenga o le tūlafone le mamalama le tunu o le telo whawhi tauri leo e te mine ona o le le mamalama ai mau alo mamalama o rua i molo usta i o kulafongo e nisi whawhi tauri ai pe o le sine vaenga o tele na mo lia tato tunu i le tūlafono pe mo e fo i kakusala ono o le malama ono i bo le va noi fa mamala mai la wo ya ta mo vai or tu la fo ma lo va tai o le swimmer lai te lo le tu la fo no ai alo fanga ele avea lo le tu la fo no bambe te alo ia ignorance is no excuse e o ai leo sabe mal va fonga le tu e o ai leo ele alofia ele tu la fon ele va pe foi la o furkonga e fie pokora e te tu le ngana fongain o e fie kama pe nei tau o i winga fa pe nga fu le pe fa le ke ai le mau wa o la lo tu la fon o mau tino fa mau niu e solina e mo dia o tu la fon pe mo fisinga usal moni le lei o le ata se e tu ele tu lang o se o tu facility tua po fe wa nga i o le tato recruitment project lena fatino po fe wa nga i lus fulima le na amataina le usavali nei le luva yeso taluna amataina ya o onga le lusuma lima nei mo i la to ele i mo se avanoa i le tato lusu lima le o lo ia ini se fautuanga le na ave ia i fatino ina ai le i toi mo le avanoa e mo li se tato wa onga le amataina ia you like e ini se tato ai nga se i umo no toi val au tule update mo la to mana tua sa ve mal fa fonga le tunu e lima se lau le a fa io leo o le na polo misima leo mo lo mana amia ai le i o i le fai ungo le tau sangare nei lua felu suma le lima o lo na winga o lo tele le avanoa ai mana tuofu e le fa pe kiri le avango nga so unga kala ua ia le so sisi le hai e iai fu iai nga e te tau ona usta ia e iai nga e te tau ona fa mariaina
ia ai le mo so wa no a ba tu fuila fa aftai ma tu ila tu le na o mai fu itatu wa o ngai ma tatu semina ai so si te mi ia no tu fu ia tu le wala ni si o tatu ai ngale na text mai ana nei ia fi mo se update mo ni si o ana mfana wa mana tua o ro te le la no mo le tu e se fang tal va ngale sa via mo si fi la tu a fai o ye le sene no lu ia te ultimine o le vainga ta wo mala fotuanga lo la sene lo na lu ai ko e fa i le lima masina su e la su enga te de la va no inferne a pala ai a fai o le fatu a su e le masina na nei po le masina le te atu nei lo la sene lo na winga e te fa tali mo le tau sanga fo e o ko wala kalaka fu le te si e vangana wa faila su enga fo le po la wa for defensive driving ina ia fa ti ai au fi ker kon coupe si fa inga mengi fo la vle vesi tu la fo wa va enga ia e me se la va ila to lo tom fa ina ia be mali te mete am tanga lo e mana o mia lo fa maunti e mana mia la wa mi ton e fa tino i va enga ia wa fo ilo la sanga e be e malo mai e ta ua fo le ta talandoanga ma le whaaso i le tunu na ia whautua i nei foi mātua. Tali. Ma e mai se o le tupulanga le mai e o le sifuru lima, sifuru ono, sifuru fitu whaasolo atu i nā na ia tau mawhai alo ese ia matausisi le tula whono. Ina ia awane ia vea ma poloka po o se vaenga e punitia ai lo wanga i lunga wa a soli tula whono i lo tausanga ma ale ma le talavo. Ja, a ver ma me fainga tai le taimi e vetai ja peso so ia leo a wai au mai mala mai lunga ni mea na fa le tonu ai ia lo ingoa malo talaanga ia na fa penala ia a ole discretion ia pa ole ai a tatau ma le pule fa tonu e fa tanga ina mea ia ole ofisa lavo leo ia mana tua la vale fa tuanga i le tatu tunu i le process po le vaenga le ana ma tu fa tino ina a fai e saule siaki le mtanga luenga leo e yaini vaenga o fa le tonu e lo suafa e leila se mea umfeunu fai ai a fai e kilia mainga ai yaini fa le tonu vaenga mua e le e umale a onga pa yaini vaenga mana mi el so ni la o ino suenga lua o le kako fitness po suenga o ma leila kilela la so sangi vaenga na o vaenga ia sile fier tatu tunu e le o fai fai unga a mela e ye vaenga na e la vet kula fo e le fer fai unga e fa sa ina le o lo ye level recruitment team lava ia la te fai vaenga le ia unga pasi mele ia mako i o pele fa tino le mato nga dunga mana tua beona ta o sabe ma va fonga le tunu o lau fai unga fai le taimile nei e a fia i lo mana inisi fufuanga o fa ta pena ti a sa o ala la fi fidinga ke mini e le se vaenga la fa le tonu a fai te fa ta mala le taimile nei mana fi fidinga e ono a fia i lo sua fai tu la fono e te lele vaenga e ono a fia i la mo mitinga ma fufuanga lumana ma lo fa tai ta ua tele i le toe ki mai o lau le tio ia ma lau TV fo i lungo le openga te fai langi ma le si fongo Samoa Radio Samoa su liba i vetolu a moia ukilani la u ma lo ma sadi ya asfarele vai a state tasi le fionga le li satini sinia o le sunga ya tu manu vao le lo ma futa i le polokalame o e ma le tula fono ina uanga ngai fo Faiva Samoa to e lus fu lima minuti o natale o le tula elima ya saunoia la foto lo wi tu vai ya ora si mata o pon foi na ta fa so ai e ye vaenga o le tula fono lo a faine to telo tatu tu i vaenga ia o le la malosi o fa si fa tu pula ia o ila to o ia ila o malosi ai le ngi lai sing i to no la mota to telefo ila to la to fa ngai na la o malosi fa tino ni so nga tu la fono e pe o telepeina le o fale ngo fale ngo ka vale ia ma le fa fefeina pe fa wai fo le manu ai le i tanga tara utili o la fa tuanga fa mo le a fai ke si le fie le so le sing e le tau na ia te o se la manos ai a fai fo o ye se la malos ia te oi
o la fautuanga o te tauna fa fo i la o malo silia e ave te tonu o mtanga aduenga lua matu fa mon mole a fai e tele o mauti no po o se la o malo si mo i pele ai a mai te tonu o mtanga aduenga ina ia fai e susu ngal mtanga aduenga fa mauti no a walo sa ngale mu a ai au fo ini o tatu tadia la o malo si e se ma fo fa pe o se la o malo si ave sa mo fe fa ko ia a o ina maua o e mo lia o tu la fono le vai ngale a ia po se me fo le fa pe ai po se replica po se me o se po se me fa tai po se me talo tanga fa pai no vai si vai vai no vai makua kulo o vai nga langa lo pumonia o lo afia ila tunu fa pese me ka ai fa aka ai pamu ia ele leila le pavu de le lungol sima ai langa ke ua pa si vai go lo tino na o no ba mo no se fu lua e ser tau o le mamla angol tatu tunu ile vai nga lo le kidnapping po o lo tau fia leo se tangata ave whaanga o i tulo lua wha malosi tolu ua e tau fia lana ia te tau malsau tonga e wesi o lo tupu o le upu moni sa ve mal whafoka lea tunu e o yunu ngari e o noa a fia o i le whai ora tūlanga lea vaenga mōmua a whai ua i eise vaenga ua e sai se tia i leo langa o se o tō lua po nisi o le whaanga ua ka ua loka le poku whaasanga o i whafo o loka le poku whai e nisi o sauanga o le kidnapping le mena o lona winga e le te tauna tupu i tono tātou ainga e iei le taimi ua le mawhai ei e le tina po le whanau po le tamafo i po le whanau o na wha o ngā lato ua ia te tau o na ua sai tia ma tau fia o lo tupu le vaenga lea o na o nei rei tu vaenga mua molo o whai e nisi o sauanga lua o e nisi o winga matanga o whatino ina fo i le ia misi la valum whanau o la o whautuanga la a whai o i eise vaenga ua loka i se poku ai loka i oi kokongu whaasana e alu e se malefale whaasana e alu nisi o vaenga whai e nisi o sauanga o la o whautuanga a whai o e loa se tasi o afia whaamole mole vili mtanga luenga leo a whai kere o maukingoa vili pēr mtanga luenga leo e atu e whai susu enga a wāle taongo le mua i la toni o leo pumoni a to te leo i la to e mbaworo levango sosolo vili luenga mtanga luenga leo mamoria i la to mana tua whai orisi vaenga ma se la fo ila leo tata noina vaenga ia o iei leso ni ngā tu la fono fo mamoria nga fo e whai e la tu lo le ngana o la whaonga i ne whai ngofie kam whai e kikinga o la tu taito lua po whana strangulation sa mana tua o le si lea mo lianga fou po o sori tu la fono fou lea ua o wale titia mare lua tausanga talu o na wha mamafa e se la vaenga sa wawa o vai teimi esa iei so sko inga sa wanga sa la vea uma ila o le sa wanga peitai o le ua ve ese me le vaenga lea o le strangulations po o le tamwhaileina ia titina ia kovoi wa iaila e whaia si onga o whaasalanga o ilatou e whaia le vaenga lea e mana tua whaile susu e ngalmitanga luenga leo leua o nisi o vaenga o le tino o lona winga whaamone mole a whaiolo o tupu ia te oe o te taumone vili mtanga luenga leo o le si whai o whautuanga ka unga sa mtanga luenga leo na ia pu eni ata fu ile le whailoa i vaenga o lo tupu ia te oe e se le tau o le vaenga lea waleanga leo to tele le atunu o lo a fia e le o to tele lato o lo ma whai o na tapa le mtanga luenga leo po nisi o lato ainga Mosef Sosani nisi vaenga o e te minei ia whai esto tele o tato tunu ule ele o tutu mtanga luenga leo kwa i whaarong ka wha mole mole kwa bakule ska ko fautuanga wha mole mole e ka kauanga e kūnu kanga luenga leo pe te sao pe te se ai a whaile o iei sa ilini po o tato mo lifu ile mu male lang moanga u wha emo Samoa wha mole mole e te taula vona i tu e te lele a fianga o ile tu la fono pe a whai e te le tu mtanga luenga leo ia pe ki sola fo te le yo la fianga o ile tu la fono pe a whai e vaenga le po la valo se pa wala fotuanga e te tauna i tu ai sea e mai nisi o whaafitau leo na tupu ia te oe lua e le la matia ele soi fuo le lautele
Ono lo va ia pe le vainga le lo la matia so fu le tunu o lo le fie tun tanga lo ngale lo la ko la ko so ali scavari pe so al pari si enga pe so stanga ta savari po ala vani si vainga ai wala matia ile sa ngale mu ma le so fu o le lauteli ono lo fa tamana ma lo le tun tanga lo ngale lo avec le wa se yo sa ku kali ngai o maru ngai o mo yo afta fai me vale ai fefe o lo no winga e te tau ona e tu mausta ia mtanga lunga leo pe afe la fatuina ona wa faisito hotel o soifu ma o wala no wata tele walanga taule upulo strangulation e pe ele mamafa fo le nganga fa pertania sa fa logo ele upule e fa leo fa Samoa ona e lo wa te fa longo no fa longo ba o le kisi o fa kalanga o grandfather como kiki o levo fio kinga se o ai mana tu foi lá se ve we ta won vai galia o lo fa tinoina ele leve kula fo o lo faia fo o lo ka fa maka wale ele leve ele le la fai mai aka o que foi cala ula o que foi no mono la que moi maruru o ka cosa lá Pese upu mali e fo lele awa e o lava fo comedians ma bi o tanga ta fo utu ina tu ya ile sene fatanga e fa nga hi upu ya la ko ya la tu tala fo lele e mawele atamo le fi le la wa mai nei wala no winga wa ve ese pito le me la ese fa pito la volvanga le leta o fa pito fo me o le minga loka o fo mo kinga no ngolo ya na ko fa no mo le king o ye voilà ele leide tu lo fo fa fonga la tu ele leilo king o fo le ya pepe le ka ko kalo ngoi fo le lo kuruku o fa mai go au waru pumongia o wa nga ko ngo fo ko ai sa ka ko sila ya awa e se sila fia lele masalo la ya na isi fa fine fo le la fe mo kinga era ko o tupu awa e ia fa longa va ai o me e te va ai matol fino wa matona la popo vo ele o ondo vo le i vea kamaro wa manatua o le vaenga le fa apertani ina fo ele ngatele strangulations embeds breathing o lo knowing wa poloka ile ala e tu lo fo fa fonga le tu ma tele na matapongia ila to lo tu por vaenga le o lo pumonia samo lo tu ele ngata o lo tupu le lautelo ni sina ai o lo tupu tono tata wainga e o foi ngai kamalo yo wadi makeke e foi lo o ngi se ma ku fa pega o nga o tata tina o lo afai e kinga si me ma e ra popo ora como sei before alo o sei ma ko kilo sabe o le vanga ta wala nei e se ma na tole tu no vo le sheu kama kinga tu no we ele tele se faina o que ele fai ora re we ai se me fa pe e kinga ku el camaro le worfi ai kinga we vo e ma ro si ki kinga ma ia ka ru e fa pena se vai po mo le me e se le ta u o vai ka o le si vai ngalo tu por termine se ve facitelo tatu ta vale ngoi ia telefo tatu ta vale telepi fa tau parts ia ele ngatele na ele ngatau parts ai o me to tino ma o lo ta u o lo tonu ta vale nei o lo tu por termine la kilo la vai ele poteno nei vai so fa ia si ma wonu e se foi la le ta u e ta to ai nga fa mon mon mai la to u na ta vale nei paka ka vale kum o i foi te una fu ai ta to ai nga pelo me o fisiko akele o fisitele o tatu ta vale wali sefe ai wali me foi una paka o mai tunu tatu la ma mota o li si vai nga fai alam ese ta o vanga no le alam tolu ele te ta una tu uani o loa anga poni meto tino e ta ua mai tele la tangotaro na tutau e tonu ta vale awai a saule ngoi
e le popo le ale ngoi pa wa do le vaenga o le fia kango lima ma fia o lima ngoi o lo le tonu tabani ia ai pa wa o le fa le anga fatu a o ile no ngawinga e karepea lua a fai wa ngoi o lo sa ia fa mon mole le tunu a we ke vidi mai ke o savea bili le mtanga luenga le lipo ti ai o le si vaenga o lo va ia tatu atunu o i mtanga luenga le lo fata mala o tatu tunu pa ai se no foanga sefe nga i ki or kavani lua a wo fo e ke alu ai ku uri ki ko ngor ka le alu pe ya nga le ai te tau wan ave pele ki tonu o tatu fale va i se vaenga fo le sefe le tu wai ono lo fai esi to tele le ngaka ngoi ka vale ala ko de peka vale lo i te mini nei wa ye tato vaenga fa popo ka ko Mac Wheels o ani vaenga tau fi o ngoi e sa we ave vaenga a faila we lo bo ye ni vaenga fa popo ma lo ye se ta vale fa mo mo si de sila la se insurance mo ta vale ma di la a fa pele mele langa wa mafia tele ma san ye il tato no na no so tua le tu tonua le tavale lumole o le dairy po le pampensini po le lava ai la o la tavale le lo felo fata fa pe fa le fa tau va ya te o le taimi le te alo ai la o live na mata tu e nistangata o lo tupu ai o le sila vaenga fa no ai o no to tele la to o fire vaenga ne o lo i yalo ma fa na la iti tonu tavale Saulo le ngoi na ile fa la vele na tupu to sanga se me atuni. Fa penga uma me len o le alu tina tonu le o falolo. O mai ala nga oi aver ka vale ba ko mer pipi. Fa afta ile tu o le na to fa i mai le pipi de sa vidi me si tanga lo nga le ai a fai o kan ya kula ver ka vale ma mo so fu o no fa no. O ile tu i vaenga le ile ngata na tua ia ila to o fa ia so nga tu la fono ai tu ia i o ilo fatamal ai manga kofo e le tau na e alu isi ai tu na o le fa na u la li fo suma le fa tu sanga ile ngata la vi to no la mota a tu no tavani to telefo ia no fa no lo ma so fu ono o le velo ko kongo ka vale o lo na winga fa mo le le ngata na avel fa na ka pele ka ko ka vale loka fa le yu tone fa fa ta ma wai ke wa ku nga o ke mingi tu lo fa fonga la ku ke la ku menga spe pasuka e le nga o sanga ta fa ta e ke la ko la fo iska nga e ku ku le lenga ia a le le ka vale le o le ava no le le e ma fai o nga o ia e lo sa e se ta si o lo kan fa so ku la fo e se ta o va nga le o ta tu ta vale le nga tele da o le fa ta va ai lo fo fo le tai watu tonu o tasi le item na la tu au mai. Ala tu taulo ma fo fau. Oi, o lele ia vea ia se falawa ma se afo. Fua moa. Na umi le o le taimi o le tu e saulola i le kiu o le tumu o tu ai maistingata. Ai tatele i tau ma vai le asole nei. Au te fia fasili la vai lau fionga le ni satini. Lango leo o lo au mai a pea ma fatala noina i le tatou komsina o le leo malmatanga alwenga o leo i Samoa. Ma lo fsiringi ala va. Ile ngā inga o lo fatino i le vā o leo i Samoa ma le komsina. Fa pea o lo o iai ni leo New Zealand o lo o ngā lulue fatasi ma i la tau i Samoa. E iai so sila fia i le mea ina ia fa mao ni ai pe e se le vaenga e tauna nga ia. Le ai, o mantua ia lan leanga le vaenga ni le vai o komsina. Pe a fai oi o lo uiloa o lo iai leo ni usila o lo ngā lue i Samoa ai i se vaenga la fa pe susuenga e leo iai la so mamala mal vaenga le e iai la leo ni usila o lo ngā lue i Samoa tonga fiti Vanuatu o lo iai i ngā lue ngā masani la ia i le vao tunu uilua ai a vaenga la ia pe ona tau le fionga li komsina ia e le la so mamala mal vaenga le masalo ka ke musu e faise tala fa pe i pele ai ona le so mamala mai le vaenga le na o ila tola va le executive an tanga luenga le lo ma komsina e fitu na i faila to fitu na inga mala fionga komsina ia o pa o mala fo i matanga luenga pe a fai o ye ni so nga lue ona e ma fola tale lo fionga le satini ina o sa no fo ele komsina fa pe o lo ia ile lo rato nga lue
pia o no foi Samoa po so tai mai nei wa malana fai so ta inga le lo le headquarters a le leo i Wellington ma ta ua mai ai le headquarters ele ai ni lato leo o ngā lulu i Samoa po o lato po i ai ni special police assigned to a special case pela lo wingo lo fa talang lo lava ia pe na ta ua o lo ia lava le ni sila lava ia o lo ngā lulu i Samoa i le vawa tunu ulua i ngā luenga masani a faila le ua mai e Wellington ia le tali le no wingo o Wellington le tali le vangale a fai o ia inisi o ngā lue se case o Wellington le tali le vangale a fai le inisi i o ila ko fo i kat pa lava mama ma ango mātou lava ia le ia tau lava ia o lo o ia le o lo ngā lue ia tunu ese Pasifika i ngā luenga masani le mtanga luenga leo e ngā lue fa tasi ma mtanga luenga leo a ia tunu la i te Pasifika a nisi o susuenga fa pitoa o le vaenga la na fitu na i mafsota i le komisina mtanga luenga leo po fela vala tunu ia ma komisina mtanga luenga leo ni sirene malo do afta ta u tele toi fo ila utala i tua le ta u tele le ta pulena a mata mai ai o le kidnapping o le ave fa malosi ave fa na ave ese le saulotonga male ai ya ta tau tanga o la son na file na fonga i nai le sei tio stasi o matai o le matu ainga ma le matu nu tu ia i male amo i lima mavai ai sa e ave anga i le nu i le fono le nu male manatu fa pea le apusa se suava i e fa vai tu lau fa fonga le tu i le sforma le tasi umaia morianga o mane o le kidnapping ave fa malosi ia le ia se na sao o le tai lua i tai lima tausanga lea lua fale pui umaia tangata ni to sforma to tasi ile ta ua tele o le mata upulena e tala nona ia ma sa no ia lapta ia fo i o tatu tangata ia o no le tataimi la fotu na fa uma mata volunga mai e lo fionga le ta ranga le so e se le ta o le vaenga le kidnapping pe ta tala no ai le matanga ia na no te fa mama mo fo tu ai le tunu ile fa pe o e ona ina le fa na po o walo le ua ia le tausanga fu le mai ale la kiki ka ulu makua ona ia le o se ia te tau ma se malu si anga ia te oi e te tau fia i lato ma le fa nga ino le lato wa ia te tau o le wingo le fa matalanga ne ia ni manga ko fu le ka ka we loka ka ma kiki ke o sola ai uno a fa ina i urtu la si yaki mo vili mai ma fisiringia ba tu se fautuanga ne i te o iei ni vaenga i ono mō li ai o le tūlafonu. I lou tāo fia sai tia le o i lātou mai le whaongaina o lātou wa ia te tau le nei atunu ma whai ni sa wanga i tonu o lo la polo moka. O lo nawinga e te tau ana fisili. Mai se lo ia. Te le tamali i o le atunu. Te le ia nisi fo le atunu e mamala mai. Ale, tātunu mera masani. Mana tua foi la sa vea o le tas. O le tātou numero masani le mo fa le fafu se o lo tupu le taimi le nei a fainga kupuanga fi o le tasi o li mala tātou numero wala o wala se numero se le fa la fafu se ai o le o tasi va tasi o valu Faiva o le numero na to o na a faia ke lo mo ki ngole le vaenga o le tula fo numero tātou por kala mene fiafi e ma fai ona e vala au me tātou numero na e ma fai ona fa malama le e vaenga o le tula fo kidnapping la vaia savea e manatu ma i e to tele ai o le sile va nga o so nga tu la fono o tele na fat pui e tatu tu ma moli e foi du mor fam sino nga maloka ina mtanga lo nga lo o lo na winga e te tauna e mana malama le la vaia te tau me te tau fo na e mana malama e le ma fai ona e tau fia le istangata mai le fatino ina ma le fa nga ina o la na yata ne fiafi fa ni ele to elo fiong sa fa tai lo fiong va pe for tato wale se fa la umor tato por kala me mata ngo fiere ne fiafi mana tua se or ka uanga lu ngor ka uno tu watu lava yo o ta fa Samoa o e fier fidinga pe ke vala mo se so swangi pe ke alo e pe se pe fa pe ka mana tua ya o le weekend ka va ya ku e fa si sa vidi o lungo tātou vai masami po ala po o sauni se whainga Faiva sila mua i lo saunga le mu vai fo e tātou ta vale lungo la wala lo saunga le mu la pasisi
manisi o tātou tunu o whemalanga e le new weekend whamnia le tua tātou tunu ma ua se weekend fifia se weekend monia le lofo le tua ia ma tātou manatua se ka wole lo kusi se mangu o warko anga i ungu wai ko alu le loku alu loku whaelo ko fisio ia kau mambao me lo ngofo kau ki kinga skang ia pa monia le tunu ne fiafi tātou whaelo il versa fau le lofo le tua ia so i fua me manuia sa noa fa lalo fo i le fionga le lisa tindi malu le malo fi fianga sili la vai as uma ia pe a e fiu mai tate fa soa ma tata lie awa e le faingo fie ma tau nei e onga ai o le vea fo i e fai ma tatu suanga ma ata ia ave ma i le loto ai le ma i le tula fo no ma fa salanga e fai a oi ai e le fai se ma sangi e le se ma sangi e le ma ke o fa ka sia no ka mai oi ia ai ia nga le le tu fai un le vai ia so tu te ma fai va lo filima ta te feilo i pea mo le to fa ma le fa utanga pui fo i ala umba i te me feta loa ia i le au ma le po ia ma le lo lava le me ki fea lua i solo ai le po a wama le ma lo o ke ne ka ua i sis ia le tātau ma vai le pese lea e lo fa tuai tailava le nganga i fo Faiva le atunu i le nei teimi o le fiafi na ua toi wha minute tale i tū la e lima Oh, I
Talaflava o tala mai atunu e mamau le Pasifika a le Radio Samoa. E momo atu mai Pertania wa mana o mia le tupot Pertania o Salesa, sina teimi titi le mauta ngase le vasenei, ina wali putia le whaalongoi na wa fianga o tong fitinga sa whaia, o lona ngase o le kānesa e pe ona tā ua mai, i se ripoti mai Buckingham Palace. O King Charles, po Salesa, wa fitu suluonu tau sanga le soifua, ma wa whaale au ngā ina nei nisi o fuafuanga sa whatulanga, e awa iai ona o lea mafu anga e pe ona tā ua mai, wa whaao o ai fo i malana whaamalienga, i e sa fuafua lato te mafuta i e whailoa inga, e au fie ma le tu ina ato wha ilunga tā waloa nisi o ampasa, ma i atunu e tolu sa fuafua, e whaatau nuu le whailoa inga le vasa nei. O le whaamtaranga mai le ai ngā tupu ua tā uai, e te tau o na whaavanoa sina teimi e whesota i King Charles, ma ana fō mai, ma lo tu mau pia fōi se tasi o fuafuanga e whaimalanga ai, ma Queenie Camilla i Italia le masina fōu, le uvita ua ina e whairo i atuai i a Pope Francis i le Vaticano. I Gaza, e siria mare se furulua tangata whainganuenga fsoswani po aid workers, o loo tau sa idia i Gaza a o whaawawa i peo sa whainga ma poloka Israelu. Whai mai le UNRWA le ofisa o malo o whaatasi mo tangata suru whai o Palestina, e to o balua na tangata whainganuenga o whasiotia i Gaza i le vai sa taruai. A wata uane fo i se tasi whaalapo tonga o le Palestinian Red Crescent, e to o iwa fo i lana au whaingaruenga o medical technicians o loo tau sa i dia pēr taru mai rea sa sa taruai, sa whaiai se o sa whainga Israelu i ta avale whale mai ma ta avale le fui mū i le tu i saute o Gaza. Waripatia fo i le CNN e to ono i se tangata o volunteers i le World Central Kitchen o whasiotia fo i le teimioro o lātou tūwhai nai tau mawhai tangata ma ua awhi ai le CNN se whaamataranga mai ia Israelu i eitu ai ngā o sa whainga. Wa tonu nei vai aso o poloka pea Israelu le toio o atu ni whesoswani mō tangata i Gaza a wasidia mare whase lau tangata ngā rurue whesoswani po o aid workers e au fiai whai ia o ngā fō mai matausi soifua wa whasiotia i os whainga a Israelu. I kānata walapata i maile pānemia o lea atunu o Makani o le a whaasolo pēi na whaititia so o tanga le lei ma le whaamoemoe o kānata i a Amerika. I le mai o se whonutanga Kani malana kāpeneta e tala noi nai se tari atu i la whonga Trump i o loa au ina atu mai kānata wa whaelo ai e Kani i le autu stala i lona atunu sa ia i loa mamao atu le ese o le tūranga o le ai eile so o tanga o atunu e lua ma ua manino fo i ele o toi whaamoemoe ina Amerika o se paanga. Wa ia ta ua fo i sidi eiro nā ngā i a wharani ma le UK o nisi o ana paanga wha umi a e whaamoemoe ina e avea mana wō. Pa mai Kani a whai a e wha umi pia matu ma waila a whonga i a Amerika i o loa mai kānata wala ngā te tau loa na whaia nisi whetu na inga e wha te tau i le saunga le mū ma whewhatawa inga ma le malo tele o Amerika. Mai le Pasifika, wa ilo e sui o le Pacific Island Forum po le PIF, le lisi o tangata e te lele si la fia i mata upu tau le Pasifika, e taita ia whaatala noanga i swinga o lo ofita ua ina mo le tūlangi e pe o na whaero mai, e le whainga malo le atukuki se pepo whaamtalanga. O le PIF o lo taita i whono ai le teminei sui o le Solomona, o sui atu le sui mai tonga i le tausanga na te nei, a o palau le isi atu nu o lo whaareo di atu na sui i le tūranga taita i whono. O whaero mai lawa i eisa marienga i le whono tanga, o le atofia mai sui ta itasi mai atu nu o le Pasifika, e pausi eisa kulupu e whaingo o le High Level Persons Group, e whea ngai marei ungo su e suenga mai whiutana inga e whaia a le PIF. O le whai unga o le tausanga o lo whaatulanga i le whonutanga a taitai o atu moto le Pasifika e whaia i Honiara. Ma le tala mulimuli mai kuam, wa asia le whailau tusi o le puipuinga a Amerika o Pete Hegseth, le atunu o kuam i le Vasanei, ma whaamautu i aile matawhai o ia Washington i le atunu, whaapea fo i maisi territory o Amerika i le Pasifika e awhia i le Northern Marianas. O whaero fo i le whailau tusi, e le o sa e dia fo i Amerika le whai o se taua masaina, a o la lato ngā ruenga e whai o le whaamautu o lo o sauni. Na ia whaamamafa fo i le tāu o kuam i a Amerika, a wā o i o lo o whaamautu wai nisi vaenga te tele o le militeri a Amerika, ma e tāu o tele lea tūlanga, ma le whaamarusia o le sotanga. Ese mai i a kuam o isi atunuu o le aasia e le whaidau tusi i dana malanga,
e au fia i Hawaii le isi stete o Amerika wha apea le atu Filipino mai Japani. Tala nana Radio Samoa mo le nei fo yaso, manuia re whai unga vai yaso wha soi foia. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, tasilima iwa kolu amo. Ia le nā, whawhiwhianga mai I le au whaipese le Don Bosco Technical Centre, e taungalunga atuai I le au nanga whai ma le tautua, a le whiunga le li sa tini le malu le malo tūmaru wau siki a siu. Ia, ma le polkalambe le nā, ma le na whapoponga, o oe ma le tū la whono. Ia lea la, mutala noa tōnu lava I le mata upo le tū la whono le mele, ta ule kidnap. And taking somebody hostage. Ave wha malosi se tangata. Ia ma wha penao no tau whiawhia ai musoloia lo na saolotonga malana ia te tau. E tai peila o le whaanisinonga le asona nafi. Ia ma le whai unga ua o I ai. I lato uma sa lato tau fia ia le tō whaia so alomanu. Ia lea o I ai le 5 malosi. Ma le umi o le 5 o le whaamsinonga o ma le whaasalanga.
Ia I lātou e te o sifuru ma le tasi. All 11 of them jailed from le whanga o lii of kidnapping, hostages, and assault. Ia, o mura utala noa tuali mata upule nā nafi. Ai tau pēr na whaelo le whangatia I ngoa uma o I lātou. Lea ua tau whia nei. O mana no wata, lua tausanga ma le valu masina. Maule lei mai lau nofa o koe whelwai. Ioe, ma ia matua wha mau ma lau fusi pa. Tele I o mata upo la tātou tala noa ma wha soa ia I le so. Ai mua na o wha talo whatu. Mau whalo whatu I lo uso ia lea vai se e tā. Ma le whaletua sa whiloa I nei. Ngō le teimi mua I o tara. Whafta I atu le anga le lei. Ia ma le talo foi. Ia ma le whatua tuanga. I le tātou polo kalame ma whai hei o na. Sa ili lea mi o tonu. Ai le ngata I lea. O le tautala I mea sa sao. Ma mea wha maoni o mea lo o tutupu. E ma whai o na maua ile mani ngonga. Ia ma le marama lama o le tātou o tudu. Tangata mua le nā. Mana no wata. Lua tausanga ma le valu masina e whalepui ai. I tanu malala. Lua. Va ele Yosia Rehoboamo. Lua fo I tausanga ma le valu masina. Tauti tiaka. Lua tausanga ma le 5 masina. Ofisa Setefano. Lua tausanga ma le 5 masina. Vaa lai. Lua tausanga ma le tasi le masina e whalpui ai. Le mana pene tasi le tausanga ma le 5 masina. Faa vevela lale tasi le tausanga 5 masina. Amina langa aia tasi le tausanga 5 masina le whaasalanga whalpui. Tomasi Samuelu se fulu ma le 9 masina. Salapo wii fitu masina. Toe mango la salo fitu masina. O faa I unga po o faa winga. Fitu fo I masina. Ia le na. O lo o sipela mai e le Village Phono Act 1990 malona teu unga le lua afes fulma le fitu. Ta iala e mawhai o na whaatino ai ngā luenga li I mawhai pule I tutonu o le no. Ia le na, whamai sa to o tutuli uma I tutonu o le potu whaamasino. Ai ta ofi e le fionga I le I whaamasino le sunga le lei ataua. E le to talia ina lava sisi whaato e senga masisi mea ua whai. O le tangata sili ona matua, fitu se fulu ma le ono tausanga le matua. Se ia o atu lava I le tangata sili ona la ititi, lua se fulu tausanga, talo fai, I le soifua tau le lea. O lea atali, ia matalo fai le deito ina o le a valus fulu ona tausanga. Ai o lava muli, I whaatonunga na watu, e li I mawhai pule o le afio anga. Talo whai, o tau silsila la iai. Lea o susulu le malama lama I le mea sa iai le pongi sa. La le taunu unga. Lea o iai. Lato umanei e whaatutua iai o lato ainga matua iai. Iai fo yo lato tofi ma tofinga I tono le kalesia. Wane. Ia le na. Ia iai ni le sona ya o awina mai. Ina mata upu lea. Ma ia whapena o na sulu atuai. Ma le malama lama ma le malosi o le tula fono isi a fia anga o lae pongi sa lava ma whai e lava pulenga. Ma mafa. Ma wha salanga e le tatau na whai. Ma le tua fo i o le asona na fi.
matalatu ana nafisa o tala no antuai. Ile mea lofa ma le foa'i o le alofa. Ile loto fuati eifo ma le musumusunga le anganga. O le atua i le teitai. Ioe, le teitai o le ekalesia asufitu tutotasi sistak. Le fionga le li perofeta ma le teitai o le teitai au au le ekalesia asufitu ile la lulangi atoa. Pastor Alai Moana Willie Papu. Malana committee fafoe ile la lulangi atoa. Le ale tala ale ya faife au male fo te tai o le kalesia. Sa tatalo ma ole musumusunga le ale nganga ya te ia malana committee fafoe male kalesia wao. Ya utou atu. Ma utou fesoson yatu. Ma whaia sa utou foa'i i le alofa. I le tangata ua whaamanuia i ai le atua. Le susunga i le laaulia le mali atoa. Lua sa lau wafe tā la. Lala utala na avatu. Talitonu mai Samoa. E iai fo i le mea o le atu la i mai. O le ai nisi pati whai ma o lātou te itai. O le atu la i mai ma whai ni whai tionga. E whapea ai ua alofa whapito, ma whai mea whapito. Le sunga le to ina i ala i moana. Pastor Willie Papu. Malana e kalesia i se vaenga whai, namely le whaatua i le atua Samoa o tas ele se. O nei ai le tai au ma le aso na nafi, na manu i fua i loa ma le tala. E le matua i le fia o tuila epa. Malana vaenga whai. O tuila epa, o le HRPP na, a whaali fo i le ngona o tuila epa, e fia pe le fia. O le ngona fo i le na e tasi. I o lātou sui uma e tō sfulma le tō vatu. O le mea e siri o na whaanoa noa hai Samoa. Wātangi ai i winga pa a whaatamai titi. Ioe, nale winga o lea tana. Meo le tamai titi a o ina whaali i ina ua whao e le tangata lana mea taalo, pa ua lea wātua foisi ana whasi mea ai. O le matua i whaali i au. E palau vale, e sai. Ioe, e ui o, e. E whai tala leanga, e palau vale. Ma whai upsa. E tō mai. Ioe, nei longa stangata hita i ai. Le mea tonu lava le nā, leo watu lai mai Samoa. Ele i se la utala ai le teime e la whaalongo i nai fo i mamanu le sai e stangata ua le fia. Ai sea? Watangi ai uinga o le mele ai u valea. Io. Ua fua le loto. Ua le malie. Ua le aisana me mau atu. Iau tau sisile la iai. Ua talo le au whaasala lau ma le au tūstala. Ai wha leo ai le langono tu le epa. Ma la lau ai tua inga i le fionga le te tai au au le kalesia asofitu. Ia ala i moana Papu Willie vai. Willie Papu. O se tai pi o pi olo te ida se e kalesio ni tangata e to tele le radurangi. O se tangata pepelo. Fe mai na ave fo i isi pati fa ufai ni mea lofa i le teimi ua tuanai. Nā se la ngono le kalesia o iai. Ma tangata tali tonu ma tā pua i le kalesia. I'm telling you, Samoa, this is a childish, ignorant behavior. O le winga fa tamaititi.
Ioi, upsa sa. Talo fai. Watangia I se tangata ua matua tele le soifua. Ai ua matua I vai popo le tō whāma le whautanga. Whaasala lau le tala ua lea I le ea. Tau leanga ina ai le nei te itai malana fo ai. I lona loto fuati eifo ma le mamalu o lana e kalesia. O ala mea ia o tau tilo ne iai. Ua fuli tangata. Ua fuli tangata. O le whapunga le te whalongolongo le iei whapea iwa sfulu pasene. O le atu nuu. Ua li lifa uma. Ia tu le epa ma le HRPP. Se mai le au soe o te tau tino atu ma o te launga atu le mea le nei ina ia whasao. I le ba ai lava lātou ia e au noa ma se whaitu au. I la ngona o te ngata o te tala noa ma whasoa iai. Tafsiri ali i ataua. Lea whalapu putonga ma lea whalapu putonga. Nāsa utou. Wai fasili bai tau lali le se meli sa veo o e loa mātou te lei loa whantu. Fasili le atua. O te lei loa uma mea. Ai ala autou. Au mātou nei. O le tala sao a mene lunga le ataua. Mātou nei HRPP uma. A o le taimine nei, ia nā ua sila mai, sa mātou iai o le lesta laina o mātou ingoa, o sui lango I le whātua I le atua Samoa o tasi. Lala na nā o te whai atua I Samoa. If you see the pattern and the trend that is now happening, FAST has recovered so fast from the problem and the political chaos and turmoil that happened within the internal fractions from within their own political party and caucus. Yes, ole mea sa o ale na ole watu. Tutusa leile mea lea, male mea lea watu la imai nei Amerika. Ua toe no nofo, Amerika, mamatua I toe whaato ese tangata, ma le whaanoa noa. O e sa pānota ia Donald Trump. Ma le mea lea ua tūlai mai nei, I le polonga ua o iai. Pau ale o le mea nā leo le fialu te māloa I toe ta moe mai. Ina ia solo I ai. Ma wha ma mālo na ingoa mai tua inga. Ma sori ngā tula whono wha tolus fulma le wha. O na mōlia ma wha maunia. That was the only reason why Donald Trump wanted to run again for office. And everything was done in the most corruptive ways. You look at the insurrection on the 6th of January, 2020. O le mawhai o na tuu sa o loto atu se nganga o le file mu. Le power I limo Joe Biden ma Kamala Harris. The transition of power from Donald Trump to President Biden and Vice President Kamala Harris. Ne mea tonu ale nā na tupu fo I Samoa. Wale mawhai ele to ina, o tule epa, ona wha mamulu atu se awala file mū, ma le whiawa tai, ina ia file mū Samoa. Ma tu ina atu, le malo ma le tofi, e mo ina whamai fia be, le malo le nale, one la ia.
O se mea tau te whaia mātou se lau pasene, pe 5 se lau pasene le mātou langolango atu. Le mea na whai. O se lau pasene ma le 5 se lau pasene o le tau whaaleanga. Ele ia se me le papa i ili mo tu le epa ele malepe. A so se mea se fo i ma le moni. E o i ele whaamtalanga atu le epa. Tingana se e whaasao ai tu le epa sao. Nala fo le leo no whai atu. Whaatamala lai titi le fionga le tumaitai pāremia. I lona le au mai o ni li poti, ia po se whaamtalanga fo i ina ia malama Samoa, nofo fi le muaila ia leo Samoa, ai ua lato malama i le mafu anga e tulai mai le mea, le peo le pawa. Li poti o waa mawhana maisi maumbea e tulai mai tono le atunu. A wafo i o le bea lea la iana au, vi i fo i atu le epa. E sau lama i vai asu uma ale o le nā e whaalua na whailoa i ma le au tustala, ma le au whaasala lau. The press conference was important for his image. Tu salava, pe pelo tu le epa pe se i sini. Ano mata upo e au mai i luma, o le au tustala ma le au whaasala lau. Ai saua. At least he showed his face and turned up, whether he's speaking ill or telling fibs or lying about something. But he will turn up. Ana le lola i le tangata pe pelo pe se pe sao pe a lava man. And that's one thing that I admire of Tulepa, is facing the music. Whether it's not the right music to sing, or whether it's not the right or wrong thing to say, but he will say it the way he wants to say it. Ia ona tali tonu ala ia leo tangata. Ia mwhapena fu na whamalia ina langono tangata e le loe se ma pepelo le mele o whai. Le nala o te whapea atu ai. O se langona whano noa ia tau. Le toi nofo lava o tu le epa ma wha maasiasi lo na tangata matua. E ala ile la lauina o le pio ma le pepelo o le te itai e ava ma wha alo i ai le kalesia sofitu. Ila me, wai, o le whaingo fio le mea, av silingia lola i o tulepa. A wha pēr fo i o au. Le o silingia i a te au pe wha pēr o te itai o se pāti wha whai. Ia le a taua. Ia ma na watu kukupe ia papu. Le o mātou whanangolongo atu o mana whaile la tō press conference ma o mamori ele lua se lau wafe. Ia la auli ma lana bai. O la utali atu ia te utau le. Au tu stala ma lau whasale lau whaftai o utau. Amana ia so mātou leo. O la utali pōpō atu. Whawhitai a whai ua whai mea lofa le sunga le li i whai whi au ma le tiktai o le kalesia so fitu tuto tasi le lorangi a toa i le nafo i vahenga ia i le sunga la ulima. Ia, o le mea taha ua le na. O le whaitalia le na. Ma le saolo tonga le na. A le tiktai ia ma le kalesia. O mātou fo le i leina i se ledi. Ioi. E fo ia lo fo mai le tua isi a wala lo maua I fo ina ia matu sele. But I will never, ever o te le mawhai o no whape atu. Ia. E o se mea whetau I le mea le nā.
Ei se mea la o foi aven kupe ala uli e bakngi foi nga kupe ma pe fa pe foi ua fai mea fa pito le fai fea nem fai no fai atu stala fa pena pe ana fa pe wa ule singia wala isa pa usenge mo mai i le pa falawa la lo koso yo ile taimi na o fa longo ai le sau no anga tu le ba na o matua i o ata ata ona ole malie o tala le te malo pe ua fa longo i tala se tamai titi ua matua le malie lo na loto i le mea ua fai ua fa longo i o pole pese vole si fe Ana mea i ai. Io le tala le na, o le whai ngō fia ia. I le isi e popole le na mea, whawhitai a whai o le whiriwhiringa ma le. Fua i le na, ale e kale sia. I le la fo i tū, ia e le isi mea. Le fo i mātou te talo mātou ia. Ia oi ni tangata e anga le mai, po ni samari anga le mai, ia, mātou te tali fo i male. Whaaloalo, ia masapai whaatua ele. Ia ni whaamanuianga whapena. Ta whewhe pe au te tālā ni le leina. La so tali tonunga le tali le te malo. I lona ita ma lona le fia tele. Ina ua whaapea mai lesi vaenga o le saunoanga. Ale a fionga i le te tai i awa o le kale siawa. Ma ia, e iai fo i isi pati. Whaupwhai manisi vaenga whaupwhai sa mātou walo lofa fo iai i le taimi ua tuana. Tuatu i atu le epa, oso le whali i o tu le epa. La me pepelo ai. Ai le tau mai ma fa ngoa mai po ile pati fa na ave ia ia. O ma ko le se me ngamai. Ai la le parking. You can always think of this in comparison to a little child that somebody has taken the candy from his hand. Really now. Oh, yeah. A matau le asa utali pe au visiri atu nei atu. E na e whalongolongo i le sa i le nātu le epa malona whai tio, malalau le pepelo, malau le pio o sito ina. O ala i moana. Willi papu. E te fia tali ai. 5 minute le ata tala atu ai le tātu leina. Se mea ua tala whea ngai i se tai o se malo. Ma se tangata ua lewa na whaaloalongia. Ua matua i mata upu tau porokiki ma upu whai o malo. Tolu fitu tasi 5 iwa tolu. Le tānu umbera le nā. Whasoa Samoa. Ina ua ngā Gagaifo Faiva le atunu. Ia. Ona i lola ia lea. O whea o iai le langona o le atunu. Ma le au whaafufonga. Ma e tāpuai. Le ale mea wātangia mai i. Nā o tala atu le tātou leina. Tolu fitu tasi 5 iwa tolu. Patalo whai lunga le tātou api o fōlinga. A melia wha moana ea o le whailau tusi. Wha tuatuaina le nā o le tātou autustusi. Talo whalawa li a melia, a lola soifo manuia, Filippo, Geneva Brown, ea whapea fwoi Angel Nathaniel. Tolu fitu tasi 5 iwa tolu, le tānu mera. E te tala noa mai ei ma whaasoa so whina ngalo, i lau whaalongolongo i le tala, ua whai le toi ina o tule epa, ua ita i le whai whi au o le kale si aso fitu tuto tasi, lau lu pepelo, lau le pio, mai fōringa mai i le lea lofa atu, ioe, a whai ua whai se mei, o,
Ia la uli tau fo ina fai mai se me ia mato. Talofa malo so fo maria. Talofa ia kaua. Ia le swafa. O kamua. Ia talofa batamua sando. Ia kaua. Ia. Le anga me maka ha mo mo kanga makua mo liva a. Ka ile ku so le a kama aya ese pe no kama kikina kifalu ai u ese ko kama kiki ale. Pa pela uma ko nga me le so le fe ko ni u makua ke le so le ma. Maku mama inga ya so no male ya mangisi e ko fia ngo inga bele ye. Ia ai talo fai si fai fea. Ia ilona nganga mama na fa ele fo. Ia wale le. Ko ai se ska malo o makua ke le o pe mo kama kiki vale le mal ko mi ni sa be. Faftai matabua. Talo fa malo so fo madria. Talo fa lava malo so fo sa vea. Ia le swafa tina. O senia ni mangil. Sa no ia senia. Ia malo lava ia mane to klane vi ele tua wa. Tai. Mo tu sulu sino lewa. E fai lo fo ia le. Le fia fi tu longa mta. Ole pa wan me le o ke fi krango. E le anga yo ole ko inga o pai mai ele se me alo fa si kali singa va ku manga ia. Ia o ke me kule mai nga va ku fa u ia ku mi se la le. E me alo fa si ia e kali sia wa. Ia o le wa fai mai ele se me ia o le lola po le ale. O le po fer ko mo fer sa ngi ku inga ia ai wilia. Ia e fai pe nga ia upu wa ki le nga le lo fai sa mo. O sa ko mo fai me se me fi sa mo ia nga ia ngi pa lo kala lo ku ia. Ia ai o le ala le me o fa fer mo lo vinga ko le nga pa lo ka. O la nga ba nga pa fai pa ia ai wilia o ala ma me wo fai e papu ia e pule aska funge ia la lunga va ma di la va o se me pule se ia ai le tu el fo ia si e kalisia me se fresco inga wal mama o ave ngai fa yo ia fo ile tu ia sanga ku popu inga pele le to fa pa ia yo ia wale le va molia se swang ia viele to fa tai senia ia talo fa balon so fu mun bia bolo avado ia sau do tida ia fa ai po se la ngona o se lo tu metalisia ai ola la sao lava o le pelo le la hutula e pa o ia na le pelo sa me alo fa le kalesia taino le ja tu la ima ia taino le fa mai na le lo po feme o aro inga ku to fifi ai sa fa me alo fa le kalesia Kere ngau kua ngati sila fia mea oma. Talo fai. Kawi koe rea kua long kangaka. Faftai tina. Talo fa malo soi fumanuia. Talo fa malo soi fumanuia. Ia. Nau toi talatu tātou leina. Tolo fitu fitu ia lela o sao doa mai nitsi o le kalesia. Sa ave mea alo for le COVID, ma mea alo for le bisela. Ia. Talo fa malo soi fumanuia. Ia, soi fumanuia o pionga lea. Ia. Sauno ile swafa. O kalo. Ia, talo sauno. Se kilo foi mo so se fa ngunga va le fa te a fa pe fa ti kol fa nga le singa ile si e fa pe nga umale kala ke va i ko. E manga o fa ti ko nga o ia wala va nga o ia e pe le ko nga malo mo ku. Fa pe nga le kal ko nga manga o nga o ia. Talo fai. Ia ale ua tangi ai I le matanga tele o toi wha amasia si lava ia o ia la. Ia ngā kongo awa saungo mai. E sa le kala whanga le masango pese ia ka maiti Samoa. Matana. Ia whawhetai uso. Tai tiri lawa le wala au foi. Lo tala pel tātou leina. Whina ngalo ia e le nā tia, mapuni tia, matauwhi tua. Ia langona o le tunuu. Langa lela o sao no mai. Ia nisi o le kalesia. Ano winga sa o fo ila to me ano fa. Ia maape. COVID ia fa pe fo le misela. Au te le fa longa uia o lau mai. Ia ni sao fanga na fia. Eni fa la potonga elfi ai ma le kalesia. Talo fa malo se fo. Ya, talo fa lava. Molo avano. Talo fa lava.
Ya, pa me no ngol fala la ko inga. Ya me ngala ngai le fia isi. Wa ngala le fia isi ya la wa ya o lang o la sa wi go ya pas ya wa lo le. Au wa lo ka fia mo so so ngole o isi. Ia. Nga isi ya wa le fia ka we pa ko ngole isi ya la. Ya alumo mo isi ya la fa nga ba. Ya le fia isi le foi no isi le fale ai tuila. O mai isi solo pe amana o se tupe fo le o me fa ia fo ia la kapi mo me fa pena. Nio. E fa pena po la lang me ka mo fai o le. Sang ku si o ma lo fa pre yo le kalis. Ia, ale ia fa afte tele ata o tele ia fina ngalo le tonu tolu fitu ta siliba i tolu tatu tali foi o le uto es futbol le 5 minute o natale o le tu la ono ia o fina ngalo fa dio le tonu ai atangia mai ai i ele vale le tonu yo ua feita o mea le tonu yo ua marta o mea le tonu mai tau upu ua mai tau i winga o upu ma upu e whaalea lea i le matangi. Ia nā tangi ai la ia lea. O le whale tangata. Ma le tu a inga tangata. Lea o tātou tilo atu a wavala mai. Lala ndai ala yo nau whai atu. Samoa malau filifilinga. I le tula i mai o le whaatua tua i le atua Samoa o tasi. Whai mai le saunoanga. A le sunga. I le teitai au le kalesia ia. Ala i moana. Willy Papu. O la uli o le teitai na filifilia ma tā pena e le atua. Whapena fu i lātu umana masai ai. Ai le nofu ai sa tani mana au. E oso fai so se taimi. A leo au fai atu lauri. Ma le whaatua tua i le atua Samoa o tasi. Oi fai tau. Le tusia i seia fase fulu alon fai upu mua se yo le sfulu ma le tolu. Aua tau te fefefe ai fai sa oi alauri. Aua te fefe. Awa o au o tua o te iai ma oe. Talofa malo se fo buia to talaful tatu leina. Ya, se fo mungia sa va. Ya, talofa. Ma lo no sai. Ma ngai ka. Ye fa penga so ko ki fa penga sko inga. Ko inga ia. Ya, ma na ya. Ko tua. Le ai se me e fa penga le winga so kwanga. A inga mo ko pi wanga lo ngalo me. Ya wai lo. Ele se maka punga ko ka ko masimo te lai e lo na ia nga me pa ole mo se ka lo ko fa mo so ve ia le winga I ko ino o Trump ia ole fa mo la ole le mo ke nga sa mo se ve o avia Trump le mang le ko la ngo Trump e finga mo le leo America Mesa fa ye kusko ingo o paitma kamala. Ya, wala I le mele wa le torch lo mo nge Elon Musk. Fast full milionga mo fight a Hamas. Sika ye. Ya. Kila ni kupitike. Pe menga ka. E mana ira se tata la no to wa ese lo manatu ese velo tel tulunga. Tate sa loto I le fa leo ino lo fina ngalo. Fa pena fo I ale ya taua. A tilo nei la I mea I o tula I mai nei. I le ta I fia se furu wafe tangata o tutule la wha whena whai. Awe wha tangata o taua I la tau. Ia e au fi ai mai le soli le tula whono. Lea la o ta au fi mai nei. E le wha msidonga o le fetorale. E te tau o na o tangata I le court. E wha ali ai o la tau manatu ma la tau. Ai a te tau. A o le I ti poti e seina. So, massive deportation is illegal now, Uso. Yeah, ngai sa le ya sa ve. Yeah, my ka ve po. Ole emergency le nga sa ni Donald Trump. A lot of Trump I like you know.
ia kia o ia malau kilo nga sa le lava lau fekalaina o ia fa ali kakau o le winga la lo manat mai mau pe fa pere me fina o sa mo kinga mo le mele le ele atunu pe vai ke le fio pidiong ale fa mo mai Elon Musk ele ai se me tasi ua maua uso le ai se me tasi o ue te le ai se piliona ma se me tasi na paule mele ua tu ina tu ya Elon Musk o le key to the treasury le tunu o la su e ai le te maloa social security numbers uma atangata te to tasi o le tunu ke le kinga o mata punga sa ve vai fa pelo la ngona ese ye fale news ka ke mainstream news media America they all fake BBC CNN CNN ATC NBC o tala na Donald Trump wa fa longo so ai o fai le bel na me fake news yo le fa la wa mu ta ye oi e yai lava yai lava respectable news outlet o lo mu ai le te hotel o tanga na pa wa le fake news propaganda la o lo ye te nei o le Fox News also yep absolutely what about CNN CNN o lo iai le credibility o le CNN tasi Paula na le vaenga e matua fiita lava iai Donald Trump o le CNN Newsmax Macau Tucker Carlson Carlson tasi foile na propaganda ale tunu ato le ala foile na le no tuli mal Fox toi fai le ta fai ta si vai se be fai se tai puti ma ta spai ma nei le ta le fa so la po kala me la fia lo fa ko la va tu so se fois ta lo fa balon so fo mria ta fa la son se vea na lo fa la yo se wo mi yo kana ho ya Trump ta o kula e pale ya sa do anga kula e pale mo re sang ku pe fai lo karo le mo ko sa vai yo la le o la folle ai mali le na era piafi fa tai ta lo fa balon so fo mria ma se vea ta lo fa la va uso o me e ka ua mai ia Donald Trump ia o kele popole ele fa pe o fa ku kele popole ma pe o isi anga meanga i ele deportation mele ki poki kangaka mai ia ma terminations me o ngaruenga ai kasi ale me o le fai ma me fo ie o le ki kompea nga ia kula epa o le kulanga le alenga manga o ko e pale mai pe la o le kulenga e saungo i e kamusola inga ia solo ia nga cases o le famsingo moni o le ku kongu fo inga le inga ko inga le le inga ia kulepa awa ka ko a fai o fa maungi le contempt of court contempt of parliament o longa winga ele ia si mea le wa avi ele avangoa e fa maungi ai le se sala ya ai o le kele la isi mea konga ngale finga werko inga ia koe pale mai inga ia solo ia wa le kai me kula i mai la auri ma mauki ngoa mai le fast la ko le alava la o cancel ma o kele lopo o cancel po le me o fa sa o le mele o su enga ia nga fai ole le nga ku le o le longe po fe o fai le forensic audit ia o le lopo fe o me o manga mi milo o mer ko inga la nga ele afianga moni ya o ila ile mele ile feso so angini ngi al fifi au se o kele lo ali ko inga o fai au fai nga luenga le li manga me ula manga me fai ia nga o le kele la o nga me ia o le fa fa ula i fo nga mala la ola i lunga le uru ko inga ngi le ale mele alo ko vale e sila sa vea male malora ko o fa fo o le mai le kupu mai po le ngase amalo le kupu mai le fa fa kuile o le fast o we e ka kailo mafau ai se a e kupu mai le melia ai a kilinga avele lango ngaka a ku i sum le fa ngi ma fongo ye fa ngi ma ka fale ma kulanga umfape o ke le loa fa kauri ko ke le ngaka o se kuru inga le la rolangi mai Amerika e kau Samoa
Le foi la e fo le o sa vai. O le mea e kasi. A le pesiri ngai lo ma fo. E kupu mai le melea. A o lea pe e a kilinga li liu ka ngaka e o e support mai la auri ma le whainga malo le fast. Moni lo. O i ngā la e ke whaamau i ai le mele ke sa ungo i ai sa vea. Pei o ngā au mai e kai leo le kuko kasi o le sfiku. E mongi ma whaamau i o le kai wako fia le li i mo Samoa. O le upar kuspa ia a whai o se mea mai le li. E le ai se poko le laurangi ngai ma whai ngon kao fia. Moni o. E le ma whai e le laurangi. Le alakau ke vai le whaamau ngianga. E kupu mai le ngase a malo i kokongo le whafarikui. A lele wa kiringa lo lofi mai ka ngaka uo e kalesia, uo e kai o e kalesia. Moni. Lele, ua lo lofi mai e support le kule ai se a langa o lai e whaangongo mangusa ili mangu mai langi. O ai se kai. Le alai wha asingo koe le li i ala kulanga le upar kuspa ia. A o ngā whailoa i le atua malanga au aunga. E le peo ngā whailoa i ang perfeka. E whailo le miki. Moni o. Le au aunga. E whaafisa ngai ma le atua makalangoa. Le alai ua amaifinga ngalo au aunga. Ia a sai ka ngaka le malama mwhai mai e whaapiko ma whaafea whaafe. Ai ka ingange hoi la whaapiko lea. E ka kau hoi whaakupu mangaku ianga ia. O ia ilo ai mo le ka ngaka le anga kele. O le ango ia i o lau whainga luenga le li. E le whape o le ango. Ia au le lango la. E lango e le au whainga luenga. Le ka ngaka ia lofa i le akungu. Pe o sa ulangonga lea sa vea. A la whaafea na sai le au na le atua. O ia lea na whaia le tulafono. E au mai ai e whaatutu i lumo pilato ma le whaamsinonga. Ai tutongi ma mōlia le tongi o la tulafonga. A pula ngā le whaia koe ngela le tala. Ngā kaimi. Le au o mai fo ni ngai mea. Sa whaapea e o sa awalaka masalo. Ka lo whai le soangi le ka ima le kalesia. Ia, po fefo i se kaimi ala maonga mai ai se whaase a le kula ia la walingi koe inga. Ia le ua mo ia. Le ua mo ia. Ia, ai le ka ia ngā popore pe o pese a meke. Ia, panga meke. Ai le ke ai sesi. Ia le nā. Kua le mea, o ka kube lango. Le ka ngaka o laia lofa i le akungu ma le pākia, lofa i le akungu ma lo kari kongunga o le fast arwhai ngā malo in the next election and beyond. Nā lo, pātai uso maduia le fiafi ma ngā Gagaifo Faiva. I lo ufo i tala tununga i sisi tu. Ina ua fasilingia e la utustala ma la ufasala la utu le epa winga le fua i lea ale fionga i le te i iawao le kalesia. Ma le lua se la wafe is not a small amount. It's huge money. It's a fortune. Afsilo ye po lale, o le pau o le mea, o le ngungu, o le tautala. Yoi, pau ala na tala e whai atu e shut down ai i le media ma i la tō le au. Ai, whesiri mai sisi mea, o le mea nai leisa o wheau iai, o le mea nai le vau la uli ma papu, ma le kalesia. Alanga o le whaiwhi au lea, le tō ina lea, e le fifi, e toa le loto o le tō ina lea. Le fionga ia ale moana. Willy papu. O tō sisile, yo mea uma, na whaia le musmusunga le nganga. Na whaali fo iai le nganga, o le tala lea le tō ina. O tangata, o loo i loa atu, o loo pipi i le atua. Vai le launga le te malona whaia lauli, ma upu na whaia lauli. Ia e ono sai, ma ia e loto tele, ma e wha malosi, ma ia e pipi i pēa i le atua. Ia pipi i le pāti i le atua, whātua tua i le atua Samoa utasi. O lo tau ave ai le suafa mamalu o le atua. Ia. O unofo ma o whaalongolongo, ono o le tele o le tangata e tautala, e whasoa, i so se mata upu, e le leifo i lala o whaalongo. O te mai tau mea ma o nofo e mai oa mea uma, upu, i le upu, whai upu, le leina ma le vai leina. Langa iai winga e o lava, i lau manawa ma le wha o wina, o se whai upu,
e toi koma ai la ia lea, a ole i umal fai upu, i le piliota, full stop, ole te le ia o le content, o lo iai tonu ina, malona anu fale. Lala fo lala, a tele lau tautala, e tā ua fo ia te au lau wha longo longo le lei, ma wha winga upu ia, ma mea ia, tupu mai. Aso sa aso nei Samoa, o le ato e fono ai lo tātou ainga whatuatua i le atua Samoa o tas. Sui is fono uma i au kilani ma lo tātou ainga, Fast Supporters Group, tāle i tū lai wha. Tātou wha le, i le aso sa aso nei na wa. Mai a sauninga i wha pena fo i tō na i matau mawhitanga o le uli. Tāle i tū lai wha, ya u mai lau le stala mana tua fo i lua tātou le stala, luas fulta la o le stala i New Zealand, luas fulta la o le stala i Samoa. O le whaalinga le nā mai le fionga le teitei whono, ma le mamalo le lau, i taita i atu i eilo tau soifua. Le ngata i lea, te tau na e sau ma mai lau tusi whalau, ia po o lau le sene, ia ma se tusi fo i e whaamau ai, the proof of your address or your residence, se me lo ai, le nofuanga tolu lai te lala ma papa awa i au kila nei. O le te talo, ina ia taita ia tu iai le ola mane manos, tātou whi loa iai i le tau le wha. I nā i le Oats, ia po o le Rugby Football Club a o Tohuhu, lea o lo o wa aia e le fionga i le tapa au le ala taua, ia ai o lupotea ma le whaletua, ia ula, ia ma le mamalu fo o le lātou komiti, o le pito ilunga e whai ai le tātou whaamoe, ia a mai o ainga, wō mai masani, lātou te langolangoina, a lolofa i le pati, ma lolofa i a Samoa. Ia manino le lei au o whala Samoa, e ui laba i le teimi le nei le ngase o maa lo, dal sau noa ngalauri. Wa tā pena, pe whai tai au le snap election, pe whai iona talatu le general election, po lea lava le taimi, he is ready. Ia, la le nau te whai atu ai. Ele aise te ngata na tu lai, ma sa vali loa, e tā pena le au waa, e ta ia, le atu nuu o Samoa. Po ai a la te ngata e whiita i a la uli, ia mo la tu lungona ma isi winga. O le filifilinga le nā le te ngata ia. A whai ai le ise mea i le angai lova ma la uli ma tausia le vale lei, ia o le mea taha ua le nā. Awa a autoe fo i nei tua wa o le tō tele o nisi te ngata le whai mai, ua mafua nei mea uma, ua ma lepe ai le fast, ona o mōli anga o lauli. Lea lau tau sao tu ma le wha aloalo, ma le mi ngao le wha fonga le atunu, se i sini le upu le nā. E lei amataina ona o mōli anga o lauli, mani soli ngā tu la fono o lauli. Nanga leise me o wha maonia. Na o mōli anga ia e tau mai, ma foli mai. Ai fasili mai ia ta, o le ale mafua anga o nei mea oma, na tu lai mai ala auli. Na mafua ina uofi wha amanungas, wha longo le lei. A mafua mea oma, i le suasu enga o le hit and run. O le lavea ai ma le oti o tu au. Aisea, na lau manu ia ai ma salomia, le whaipule o whaleata le tolu. Ile o se me toi tau nā tia le nā mea pe nā tia i whatua la vai. O maala lama o ma iei pili ma mo o ma meo lango ma manamu. O manu whelelei ma manu whetolofi. A le ale mena tulai mai. Na ufi wha manu ngase o le masalonga le nā o le uso ma le wō ia i tātou. O le matenga fo i le nā sa iai le whale. Ma ua nofo ai lava i loto, fatu, nganga, ma mafau o tangata. Wa alu suanga o le maatele sa ili i linga o le nei tangata.
o lo lau manu ia pea lo na ingoa. Toso i tai, toso i uta, toso i lalo, sori i vai. Nei ua ina au mai le whaionga, o le a au mai leo mai fafu. So ni le mata upu le. Aia, whaafua sei, ona tutui ai, lua i le wha, po loka atoa, tuu leo, e leo atua mata aufi leo. Forensic investigators, ICA, wai ia le upu le ICA, e le tali, masalomia, ono so tanga fale ainga fa sale balasi, fa pena fo ile minister, o leo, o le uso ia tea, ma le sunga, ia li mondi. Ia la wa ia le masalonga ma le matenga, o i le po loka ai wa le avatua, leo ata ma mai wa leva na tau na maua. Na la le mena, fuli loa iai, ma li liu loa iai, le sunga ia la auli. Ele ngata le oti o tu au. Ai o le tangi ala uli ma le faletua ia o va ele. Dei ma se me wolo tea. Ma le ala va ia o le su e mai ilo le matau. Ai o le mata upu lona lua na tula i mai. O le conspiracy to commit murder. Capital murder. Fa tonu ai. Nena lau manu ia ai le muri mau Samuel. Le fa tonu ai. E le faipura o faleata le tolu le sunga limon. Ia Samuel. Alu malfana. Tangata vale, tangata i tau mesina po fea le si mea iai. O i na mapuna mai ai le tele o mea. Ua apa loa la uli. E whaia sana ia lava su. Enga e wingal mata upulea. Na lai ona wha o ngā mai. Le tō wha ia li o. Wha tau malama tau ava. Au ava lavea. E whaia se suenga. Suenga la na. Lea na mafua i loa. Morianga whaasanga ia lauri. Ai le mafua ia lauri. Na mafua mai i le oti o tu au. O tau la ie tala noa mai le mata. Upu na whamai o na mafua o no morianga ma sori ngā tula whono lauri. Se. Ia mana tua le leile mea le nā. Mafua mai le oti o tu au. Oina oti e tu au. The hit and run. Conspiracy to commit murder. Now, people took the case in their own hands and made their own independent investigation. Ai watu fo leo e wheme ele taltonuina ma le whamaunia and charge him. Ina, me ta ua le nai taua ma nofo manino le iei ma maamla mai. Lea la o tātou nofo whatalitali ne iai. Ile nā whanasinonga. A whiawhia nā nei, ia, o le a ulu whao ma whiwhiu atu Samoa i ona tulanga maupue. O e kalesia o whalapuputonga. Ia, o whalapuputonga nuu o a whioanga o le au supporters. Quarterfinal, le whiawhia nā nei le tā o le a wholeono. I nā, i le tolu sfulma le tolu Andrew Baxter Drive. I mangele le anga i atu i oil ma lewa lele ma le Ascot Road. Quarterfinal le nā. O le tauwanga pese o vivi inga whaale anganga. Oka matautia. O le ulua i vaenga e sfulma le ono la lea o le a pese le poa nā nei. Ya, o le asa ili ai i a le tātou semi-final i le aso atai au. Ma le tātou final loa i le asa. O le ainga musika Easter singing contest lua luas fulma le lima. Ya, tafia wa ai ya oi le fiafia na nei lango fo i ma support e a le tulanga le ai le fafianga a le fine. Ya, o le atalii, o le uso, po le tua fine, o le tamā ma le tina, wa e manai o le tauwanga lea. Le ngata le tele o whaelonga maulunga ma le te tele. Ya, e whapena fo i le nganga
le nganga tawa, the competitive spirit to be part of this first ever. Awa o le timu mole ne o whaatino ai, ia se tawanga pese whaale nganga, o vi inga, tū la lata i le e seta, ia ma le whaamana tuina fo i le maliu ma le toitu mai, manu ma lo le tātou li whaola o Yesu Keriso. Te le i o la utapinanga le mata upu le nei, o le pe o le pawa. O le pe o le pawa. Le la ufai atu. I le mta upu le o lo fe SSA i ai i le fionga le tamaita i paramia ma le fionga le minsta o le tise. Fiume and also the Honorable Minister Olo a forfiti va ai. Mana o olo e faise me ta was Commission of Inquiry. Su enga fa apitoa po le ale me wala na pe so o le pawa. Ono le talto nungo le olo iai ia olo a forfiti va ai. Le fionga le minsta. Ele tutusa fa mtalanga au maia elana pulenga. The administration, the CEO, ACEO, esel fa mtalanga au mai e tangata e whaatinoina le ngaruenga. Le sosaiete ma i la tau o insinia le EPC. Alala tala a fia me, au te le manao i se su e ngā tala, ma se li poti whapena. I don't want it. She rejects the idea of having a commission of inquiry. I see the point. So now, it's Olo versus his CEO versus the engineers. Fetaui Olo, malanda vaenga o le pulenga, fetaui ma le vaenga o le aufai ngā ruenga e whaatinoina na ngā ruenga. Mata upu nei te tau, o na li o pe whai iei se whaatataunga. Factors to consider. Who is the Commission of Inquiry? Oi la komisi dea. Lua, who selects the Commission of Inquiry? O ai le tino la tau te whiriwhiria mai tangata ia o le komisi. Tolu, who sets the conditions and terms and references? O ai la tau te whai atu la whono e whai mata i ala o le su enga lea. O whaafonga i elina. How much time that this will take lale umi. Le a whaatalitali ele nei su enga. Tolu masina, masina, 5 masina, tausanga atoa alai pele pawa. La me la whai. And 6, how much money that this commission of inquiry will take and use and spend. Fia se lau miliona. Fia se furu miliona le alu. Fia se lau wafe. O le alu le mea. Who is the consultant? Oi le konsale lea le asau ngafa mamene. O maua mai le mele. Le alala o fayatu. O mata upu nei te tau na whaafonga mai ai. Le ngate lau fionga le minsta o le uso moni i a tau. Whapena fo eo lau CEO. Le sunga i a fui. Si manu. Whapena fo i le vaenga o lo iai a tātou insinia ma i la tau whatu. O le tala sao ma le tali lea. This is the solution. Wai vai leo wa watu le solution le me tau na whai. Mau tal tonu fo i e matuata lia ina i le fionga le minsta. Le tali leo a watu e lei a tau sa vea i le so mai te tau no implement le mele na tai au ma le vai asu. Stop pointing fingers again. So ia mata ofi le mele tusi lima, tu wai lea, tu wai ane lea. Tu ai solo lava. Stop the commission of inquiry. Whatatia ese le komisi le na mo le suenga. And stop saying for the minister to step down and resign. Ta ofi le komisi, ta ofi wha matalanga i e whaisoo.
Ua ta tau ona wha mawai. Le minsta ma malo lo mai lona to finga minsta. O le a la le olo le pao e maua i le namia. O tātou tau mawhai la e solve le problem. Ma fō ia le whawhita uli mai mea i e whai nei. O la uta ua atua le tali au ngā ma le tā ua o meni e tau na whai. O le lima vai vai, o le lava o le tomai, o le umi o tau sanga talu, o na le to iai se maintenance plan ala matanga le wenga le EPC. O mea nei e te tau no tō ngā lulue lo e whai. Wa ai se blueprint, diagnostic, o maua mai. E loa ai pe o le tāwale fo le mea o le motu ai le waia pa uai le la au, le mea ua pala lalo, ma le ta eli solo, eli aku le mea, eli o lae mate le whaingo le ngā luenga. So this is the solution to the problem. Supply EPC with intelligence, the manpower. Wa ai ni te ngata ata mamai, vai fiti na le New Zealand mai nei, se vaenga e o watu e fesoso, ani pe a whai o le mawhai, o na ngā whatia e alo matama whanau o Samoa. Supply EPC with resources, money, intelligence, machine, equipments, tools. So se mea whai ngā ruenga o le mawhai. Dale intelligence a watu ni te ngata ata mamai. Fesoso ani le ngā ruenga lea ua whai. Ia malena. Tau nuu i awhi ua haia. Au mai nisi awhi se fia e wha leo, a o leo au whai atu. E te tau na matua wha tō tonga tangata whai ngā ruenga. The resources needed to be well organized and well supplied more the EPC. Ia iai ni awhi wha leo. Reserve generators all over the country. Ia na tuuru ai lola ia lea. O le mele tautu uai. Masu es tangata e whaata oto iai le leanga. Su es tangata e tu uai tasi uma iai nei mea. Ia le na. O le tali le na. Mo whaafita uli uma. Ai so ia le toi tusi lima. Ia ma whaapena. Ona le maua i se file mu. What happens? We spend all our time finding somebody to blame. And we are wasting our time because now le tātou talanoa ma tu ya i whai o a pō ma su istangata e tu wa i le mea se tu le epo o lewa la ko mea whai sa tau na isa la tō maintenance plan o lea ma lea. I've said it. Ola ia le whai whale le nā mea. Wa fesoso ni atu le intelligence. Ioi. Te wha pe al fustanga o loko leanga wha pe mai. Eo le fia poko yo le ringa o sa vea ma le albele. I'm telling you, I am used to solving problems within big, huge organizations. And this is where the experience kicks in. O tātou tue pisa e nisi mau mea, o a nisi inquiry me nisi mau mea. Wha o ngā tupe, au mai nisi tangata ata mamai. Wa aipo le ale, le mea tau na whai mea ia. Au mai in masini. Whai se plan me whai ai o na tātou tue a sia mea nei. Revisit and have a blueprint map of everything. Yeah, of the whole circuit of Samoa. Or whether it's a little circuit or what, or whiarebe o ta oto ai. Yeah. Ai tapu vai tasi i le blueprint na e loa umai lava mea le e a tātou suppliers o tātou wafi ma whapena fo i waia te tele e ma whai una tai ai le tise le vaenga o le tunu. Ona tātou i loa le leia lai te watu emo mele mori
Le mea le lai whale tonu I whea. The alert comes from that blueprint data. A diagnostic. Yo. E lo ele wha mai le mea lai. Lai kau kale mai o le mea ngale. Ia le na. La tātou o. Tātou te tau mā vai, se pese se vea. Wha malulu atu e fo I ate oi. Pea whai wai whalongo mai o sai mata upu nei. Leanga ua toi te tai lo mawhau I tua. La ka kou pisa I lava la I lea. Ma vevesi ale a maise tali I lao mea nei tau na whai. Ia o ngā lo mātou tua lalo. O leo whaasala lau ma leo tu stala. Na ia fe soso ni atu. Ia a ise o ngā lelei. A whai ele ai. Ia. Whatati ane I se mea inale. Ai ale pese le ale atou e whamanui atua I ate oe, I lungo le ale tele. Ia ma whamanui atua I le au pepese o ma le ainga musika na nei. I le sfuru ma le ono muli o lo toi. Quarterfinals na nei, pa ule whai numera, mo le semi-final tai au. Ia manai whai numera masalope e wha, I la tau o le a sao mai I le final. I le aso sa aso nei. Awane ngalo le fono le sa fo le na le tau le fa a le tatu ainga fatutua I le atua Samoa o tasi I le Oats numera valu Awa Street I nai o tahu I le meolo iai I le Otahuhu Rugby Football Club. Ruia tele le nea fiafi manuia I le au pepese o le tauvanga I le fiafia nane. Le atou sa vele nei. Alofa tele mo oe. Wheloa I le asua tai au. O wheloa I ngā ngei. Ki le tau wanga pese. Ia e toi wheloa I fo I tai au. O le teimi e lui ai le sualofi. O le tanoa amu. O ia le muta. Na muenga ai paloi mata Fetilo fa I sono Wale tau ai lona loto Le uso e sauia O le vai nu le ai Te tau mawhaina E le pauno Le fa amalu le ama e la ina Ia fa amali e ina Pau se mea ua au mawaina Whaalango mai I lo utau au e te mapua Langona le fia ai Se fulu se nese I whaalawai A o se ato whalu